yakni benta jong kubor la OneRaSP daga fatafat online shopping store. Yautuda mautho primary contact jong wei bayo COVID-19 ubala phet na quarantine center ne kalai photarek unai tung arja arpho na malki la yo kem no mentan ke janmit na renja karkum ke jethu urang ba shrong karenja ba adv war long bayo new ba phet na quarantine center la yo kem na geological survey of india parmau renja. Halo, Pak. Oi. Pak ngafon apa rekasi channel mon? Hai. Mak ni yo kubor ba utu kena oba pet nani na po malki kila yo kem apa renja kila punya tu bahaba det kalau rene kubor. Oh, hai. Mentan jan miet ini yang yo ko kubur ba. Lap nang ni na po jan GSI Parmau sini ya. Bat ketukas kuti. Ke marmar hi mare yo information na kaliang jo renja PS su kale marmar ka kam ubron kamen ne. Ke kila recovery o kila yo bat yo u ba de skuti ni apa Parmau GSI sini. Ha. Dia kila follow up masyarakat yang juga help pat ni ti katkum kejing keren bat i doktor ti yang bagi majestic na ketika malki na stay dukin sawan ban ya take up ka matters Ha. dengan saya mentah te nomor bang khamdon syo tu hajan dengan saya laya be di bikin kitno u sya quarantine center Ha. kisu apa bakawan 08 kan wan Ha. Kalau mut bau ni kena wa u la rung nem pat rung ne shayin jong kibri harenja. so far hadu mentah kat bangi persang ban keli te umpat rong ke bahan ringin tepat ba nak persang na kaliang juga polis bat ka help kan saya bikin trace history jong u yang ingin sembah kinlap no marmak na mungkin sutu ban le kemudian kam te rekat kum ko sutu te ukur empat rong hadu asa hang luru Ha. dia ingin hap tang report ke kinaan maki te saya sibuk ingin aktif itu kemudian dalam persang banwan Oh, tak. Tak kalau sibun, Pak. Kalau sibun. okey hatta